Da se tinejdžeru iz Maribora pre nešto više od pola veka nije dogodila povreda kuka, jugoslovenska košarka bi dobila jednog igrača više, ali bi rock muzika na ovim prostorima izgubila Zorana Predina, asa sa gitarom, lidera čuvene grupe Lačni Franc. Predin je dan danas ostao veliki ljubitelj košarke, a za Meridian Sport je između ostalog objasnio zašto nije svako kvalifikovan da gleda utakmice iz prvog reda do terena. Govorio je i o tome zbog koga je pored Olimpije počeo da simpatiše Partizan, ali i incidentu kad je februara 2014. godine u Stožicama udario sudiju utakmice Olimpija Budiveljnik. Da li ste uživali u druženju sa sportskim legendama na Mundijalu prijateljstva? Meni je to stvarno u čast da mogu razgovarati, biti u društvu ljudi koji su bili moji idoli tamo krajem 70-ih, kada sam i ja kao pionirčić trenirao košarku i to. Bili smo, Pero Vilfan je godinu dana stariji od mene, on je igrao za Mariborski Železničar, a dok sam ja igrao za Branik, pa smo mi bili kao rivali. I vjerovali ili ne, ja sam bio na početku malo viši od njega. No da bi on onda porastao jedno ljeto za 17 centimetara, pa smo onda na jesen, kad smo se ponovo našli na terenu, on mi je dao 3-4 banane i to je bio kraj moje košarkaške karijere. Nisam bio neki poseban stjelac, talent ili to. Svi su me prerasli, ali je nekakvo prijateljstvo ostalo. I tako je kasnije, kad je završio karijeru, u Ljubljani smo svake nedjelje igrali košarku na dva koša sa nekim klincima i fino se družili i to. Da bi sada došlo na takav način da su mi rekli daj dovedite Vilfana, par puta smo ga zvali pa nije imao vremena. I onda preko Bore Dežulovića dobio sam zadaću da kontaktiram Peru i da ga nagovorim da dođe. On je rekao, ok, ako ideš ti, idem i ja. Tako da je moja uloga tu da sam zapravo pratioc Pere Vilfana. Kao dečak ste igrali košarku. Davorin Popović iz Indeksa bio je sjajan igrač, a Petar Grašo je kucao na vrata prvog tima Jugoplastike. Možete li nam nešto više reći o vezi sjajnih muzičara sa magičnom igrom? Pa, šta ja znam, to je očigledno neka hemija. Puno muzičara je isto nogometaša ili ne znam, neki biciklista ili tako dalje. Ali što se mene tiče, ja sam u jednom trenutku zamijenio loptu za gitaru, ali je ta ljubav prema tom sportu ostala na takav način da sam onda, ne znam, kao navijač pratio sve te utakmice. Prošle godine me je ABA liga pozvala da napišem jednu pjesmu o košarci. Brao sam himnu za prvenstvo u Ljubljani 2014. I uglavnom košarka je moj način života. Već razdoblje tamo od 7. razreda pa do drugog gimnazije, moj cijeli život je bio na terenu. Treninzi, utakmice, putovanja, sve se dogodilo na košarci ili sa košarkom. Tako da kasnije, kad sam isčašio kuk i morao prestati, meni se srušio svijet. No, onda je tu ušla gitara, izgradio se neki novi, ali sam sve ove ljubavi košarkaške poneo sa sobom. Tako da danas ovdje sam otkrio slogan
kojeg napravit ću si jednu majicu i gdje će pisati moja nacionalnost je košarka. Uživate gledajući utakmice iz prvog reda. Ranije Tivolija, sada Stožica. Sad je u Stožicama košarka, a vraćamo se u Tivoli jer je i Ilirija ušla u ABA ligu, tako da ću vjerovatno biti i na jednim i na drugim utakmicama. Taj prvi red je posebno, ako nešto znaš o basketu, onda možeš nekim stvarima uživati iz prvog reda. Tamo iz galerije se neke stvari ne vide, a tu mirišeš igru i to me puno znači. Navijač ste Olimpije. Odnedavno su se povećale i vaše simpatije prema jednom beogradskom klubu. Da, sa Žocom i Partizan je sada već od Pere Vilfana bio klub za kojeg sam navijao. Međuvremeno, osim za Partizan, navijao sam i za, naravno, Jugoplastiku, pa Bosnu, pa Cibonu, uglavnom košarka. No, zadnje godine kad smo se sprijateljili sa Žocom i kad sam doživeo te utakmice u Beogradu, to partizanstvo je i zbog nekih drugih stvari koje nosi to ime i ta riječ, me pretvara sada u grobara i na akademskog, ali ipak. Tako da tu smo, recimo, baš ovaj naš bend Analogna rasa, kojeg smo napravili Nikola Čuturilo i ja, on je zvezdaš, a ja sam partizanovac, ali imamo zajednički bend i mislim da je to super simbioza koju stvara baš osim ljubav prema muzici i ljubav prema košarki. Kad se dogodio čuveni incident sa portugalskim sudijom, dobar deo javnosti vas nije osuđivao, čak su vas i opravdavali. Da, ja sam sam sebe iznenadio. To mi se neće nikad više dogoditi. Sad znam kakva je to glupost, ali to je bilo jače od mene i bilo je vrlo skupo. Dosta je para otišlo zbog toga, puno je sponzora otišlo zbog toga, politički se to iskorištavalo, tako da sam taj medijski linč jedva preživeo. Sa druge strane, to nekakvo razumijevanje baš košarkaša koji su mi ovako potajno svi priznali da su to njihovi mokri snovi, da jednom opale suca. Sada utakmica Slovenija-Njemačka je ponovo probudila te navijače da su onda već za vrijeme utakmice pisali Zoran Evdesi, dođi u Rigu, trebamo te. No, ono što je isto zabavno je to da je to zapravo taj snimak moj najgledaniji spot, a ja nisam dobio ni pare od njega, tako da moram nešto poduzeti. Kako gledate na činjenicu da Luka Dončić i Nikola Jokić ruše sve pred sobom, dokazujući da je u košarci umeće važnije od snage? Da, tu su jednostavno, ja mogu to slobodno nazvati jugoslovenska škola košarke. Znači, stvaralaštvo, duhovitost, neočekivani potezi i uživanje u igri. Jer vidiš NBA košarkaši, Amerikanci pogotovo, oni to rade dok spomenuti igrači igraju. To je baš ključna razlika doimanja svega. NBA je sada u fizičkom smislu došao do nekog limita, tu dalje nema. Od svih tih mišića i svega toga dalje ne ide.
I ništa ti ne mogu pomoći ako ne znaš dodat loptu u pravom trenutku, ako smisliti neku akciju, kreaciju i bilo šta. Tako da i to će proći. Tako, tu je, sad kad govorimo o tome, FIBA bi za svoja takmičenja, svjetsko prvenstvo ili europsko prvenstvo, oni bi trebali najmiti NBA suce, pa da oni sude te stvari nepristrano, profesionalno kako to rade. A dok se to ne dogodi, svi ćemo gristi nokte i spominjati sucima najbližu rodbinu.